kuning. Sing hasilnya jos. Swastiastu. Lagi senang banget sarang sani. Masa awal yang dia pesan juga balik sarang siang. Get dicong. Sarang sematan tiga. Yang itu kan ring acara ote kuning. Dia sematan banyak sarang sani. Reren mandir pasal ini ambil di tanggal 17 Agustus. Nah kali nanti kira-kira jadi teman-teman lancar ini dari sani. Kira waktu 5 menit ring ote kuning. Ring ote kuning sani hanya lancar kan saya. Lagi seni makin sedikit yang sebelah ternyata. Wenten pewartos unik miwah ngawinang geger sane raos saking desa Bojong Sangi, Kecamatan Nyuk Bongka, Kabupaten Semarang. Kalih buah bungka sane katon wenten ring witnyaneni kesungguh sampun kecuwer oleh anak sane kan mau sang tanggung jawab. Kedadosan puniki ngawinang sane paduwe bungka kaget niwah ngeraosang budi. Untungnya nih kedadosan puniki kaping boleh ring rekaman CCTV sane wenten ring nyabu kandang warga. Ring kena kedadosan kaping balik barang bukti sane kesungguh wenten kaitane sareng pelaku. Inggih puniki sandal niwah topi sane ketinggalan ring genah puniki. Barang puniki mangken dados petunjuk antuk ngelacak sane dados pelaku. Antuk unyang pewantos langkung jangkep mangken iraga langsung nyambung sareng reporter iraga sane sampun wenten ring genah kedadosan. Ai. Sampun terhubung niki kemalingan ring widangan jagat sampun pinih meresahkan masyarakat kami. Pilangan boyojo niko keicalan ampe emas, perhiasan utawi barang-barang berharga. Sakewanten diri ring desa Bojong Sangi sampun keicalan nyuh duang niko. Makin dari kijang sampun wenten ring widangan desa adat Bojong Sangi sampun sarang sanisang wenang tegalan punika sanisang sani ke bawah sama maling. Niki tiang jadi mentetaken numun sarang sang sani wenang tegalan. Nggih sarang sireu niki tiang membawa sang. Leuh cempreng. Nggih leuh cempreng. Dados niku kasobian hari pamiarsa sedang sami napi-napi sane kepangin di kalian utawi kronologi kita rari kasobian. Niki tiang lagi ngawedaran berita tiang kai calang kalih kelapa tiangnya niki. Di tiang lagi ngadep bantang nangen tiang tumpak landap kemalingan tiang niku. Enten. Berarti dawuh niku rangane wenten ring tegalan atau diuningan sira ngemaling niku napi-napi wen. Pakari apa napi karis. Dawang niku tiang ring tegale kari mama bebek tiangan niku. Ingat tiang kresek-kresek saru-saru tiang lah niku. Malah jebasnya ingat tiang meceting gitu niku. Tiang niku. Kayak kau kita maling niku enten maling Wajah aku niku mantep tadi panggilan niku. Nggih, wanta aku sing pasaken ku mantap. Nggih sapunika niki keterangan saking sang sani wenang tegalan pedalem pisan nggih. Nggih, sane mangke yang langsung niki sareng sang sani ke bawah sang kemaling. Ini sampun wenten niku peparuman, niku sani sampun kasobiang wenten sandal, wenten topi, sira jeneng wenten itu mangke kakek. Ini sareng sira niki yang bawasan Ganggu aja. niki Di gede. niki dua aja kakek kakek. Ya, niki ya. Dado niku kasobiang ada kasus nyuh niku maling dani napi ke kangi madola napi kangi mengkari napi ngira sobiang. Ampun ini. Dia anak kali ambangan dia anak nasi. Bukan dan ada dagang, ada cek tadi kadi dah. Cek tepukan jang wajeng. Pakai itu. Cek dulu pun yang bedak itu. Cek jang kalau kamu boleh ketmak kan kadang sen kebelungan ke lapang mai begitu. Cek mau ke apa ya? Ini kau naik dia. Berarti yakin nih gerakannya mainan kopi, sana begitu harus nanti Ica ini sana kopi ini benar. Panas ya sama. Karena kayaknya dia mau mencepu gerakan mbak, jadi mau ngalih dia. Das pengen. Meniki, apa ini keterangan? Gitu.
Wata sapunika sane persidangan tia saking desa adat Bojong Sange. Anta galak walian dia. Biasa. Mata sapunika liputan Oti Kuning sani kasih kebahayaan kehidupan yang sani bagus. Ujung-ujung kalau sani sampai kapura. Presiden lebih bener miwa. Kebatel miwa angka penguruhan biasa sani. Hingga balik tim Oti Kuning di wilayah Selantrian. Dia Getintau. Ya, ini konsep. Dan termasuk semua negara sani sampun presiden